Umsning Congress MLA Dr. Celestine Lingdaw questioned the VPP's lack of clarity on the desired changes to the reservation policy. While speaking at a meeting organised by the party in Umsning, Ribhoi district on Tuesday, Dr. Lingdaw stressed on the need for a clear understanding of the proposed changes on the talked about reservation policy. Dr. Lingdaw expressed disappointment that the hunger strike by the VPP chief and Nongkrem legislator Ardan Basayomoit had ended without a clear statement from the VPP. Bangin siya. Ngaru ngakersan ya ka jing review ya ka naika policy. Ngan sa kendo ikirang ba sirong ngan sa kendo ikisang balang tambangan nom sa tengan. Mo. Nga tengan nom nyale rada ka jing sa tengan. Bat ngaku laru ba ngan nom hala surok. Ladang adun kam ban keran ngan khot meeting ku mga khot IP ban yasai. Ladang adun kam ka jing erap jom kisang balang ngan khot iki bangin yasai kirang ba snong bangin yasai. Ban ong. Kani ka clause F jong ka office memorandum. Ka ong kikam gibalait hari boy de ban yo swa ki nong boy.